Inyeshyamba za M23 zafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu cyegereye umujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo muri Kongo. Izo nyeshyamba zanafashe umujyi wa Katana. Tukivuga kuri Kongo, HCR yagaragaje impungenge z'uko ibintu bigenda birushaho kuba nabi mu burasirazuba bw'igihugu. Iri shami rya ONU ryavuze ko intambara yatumye abantu bagera ku 350 bavanywe mu byabo babura aho baba. Kuri uyu wa kane, imirambo 14 y'ingabo z'amahoro za Afurika y'Epfo ziciwe muri Kongo yashyikirijwe imiryango yabo ku kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya Swartkop i Pretoria. Muri Libya, abayobozi babonye imirambo byibuze 14 y'abimukira mu mva rusange mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Umubare w'imirambo yabonetse mu mva rusange ebyiri umaze kugera kuri 39. Ejo kuwa kane kandi, umuyobozi w'igihugu ukuze kurusha abandi ku isi, perezida wa Cameroon Paul Biya yizihije isabukuru y'imyaka 92 y'amavuko. Biya amaze imyaka 42 ari perezida.